ditelepon, WhatsApp. Cewek lo? Iya. Berarti kayak Nelor enggak modelnya? Apa? Neror lo enggak? Ngepe-ngepein doang, ngepe-ngepein nanya di mana, ngepe banget. Terus gantian pas gue nge-chatting dibaca doang, si konyol ya. Nah, berarti belum ada komunikasi lo, masih main ego, artinya dia gondok, ya kan? Lu nggak tahu mau kemana nih arahnya nih. Gue ini dia ngambek apa kan gitu. Udah dibalas, tapi kenapa? Itulah Iya. poin martabak keluar lagi. Ntar gue nyari korek dulu. Korek lu, gue korek nih. Nyalain rokok gue mau ngerokok. Tangan lu bersih gak? Serius nih gue mau ngerokok. Tahu di korek gue hilang lagi aja. Mampus lo kan. Korek lo aja hilang, gimana mau jaga cewek lo? Korek aja nggak bisa lo jaga. Biasa di tongkrongan tuh banyak bandrek, apalagi korek. Bandrek kali, bukan bandrek, Abel. Oh, bandrek itu susu jahe. Iya, bandrek ngaco. Sakit bener lo. Sakit mah kalau gue sakit di Wisma Atlet. Bisa berobat lo lagi. Ntar ke dapur dulu nyalain kompor. Bangke, waktu gue kebuang sia-sia. Gara-gara korek lo. Enggak lah, udahlah, gue tidur lah.